Papapigsaan ti Overseas Workers Welfare Administration dagiti na dumaduma a programa dakas iti livelihood assistance ami papaay kadagiti sigod nga OFW. Baban iti daytoy matulungan dagiti sigod amang mangget iti balasyo taaw amadan iti pagbiyagan. Report manipod kini Christine Bornolia sa Baway. Sa nga 12 atawan na nagtrabaho ni Michael Angelo iti Pagilian a Kuwait. Nagtrabaho daytoy iti food business ken nagbalin metlaeng a gym instructor. Gapo iti tensyon ang mapaspasaran iti Middle East. Nagawid daytoy iti Pilipinas. Mahirap po kasi yung sa trabaho mo pagbabiyahe ka, sa daan may sumasabog hanggang pati airport na pinasabog na nila kaya takot na rin yung marami. May salaang ni Michael Angelo iti 30 nga individual as sigud nga OFWs ti naipaayan iti livelihood assistance. Salamat po sa nagbigay na assistance, makatulong po sa pag-umpisa po ng konting business. Nakaawat dagiti benepisyaryo iti livelihood assistance nga agatad iti 20,000 pesos manipod iti programa ti Overseas Workers Welfare Administration abalik Pinas Balik Hanap Buhay Program iti sidong ti OWA Kabuhayan iti datos ti OWA Cordillera dumanon iti 775 ti naipaayan iti nasao atulong manipod Enero aging Hunyo iti agdama atawan. Impeteng daadak kala makatulong daytoy kadagiti sigod nga OFWs asaanan nga agsublipay iti balasiw taaw. This is an assistance to those distressed OFWs na umuwi, na displaced na sa kanilang trabaho dahil sa mga iba't ibang rason. So makakatulong ito sa pag-umpisa nila ng kabuhayan nila. Yes. And then tuloy-tuloy naman yan ang aming assistance sa kanila. Maipalagip adaytoy a programa ket impanakkel ni President Ferdinand R. Marcos Jr. iti sona na idi napalabas alawas. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East. Tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Impasigurado ti OWA Cordillera at tuloy-tuloy iti panangipaayda iti anyaman na klase ti tulong kadagiti sigod nga OFWs. Tapno makarugida iti pagbiaganda iti bukod da a lugar. Malaksid pay iti dayta, nakaawat pay dagiti benepisyaryo iti bagas ken relief goods. Christine Bornolia sa Baway para iti Pagilian.